Muraho neza, reka twizere ko mumeze neza mu bice bitandukanye muherereyemo. Amakuru yacu turaja mu burasirazuba bwa Congo, ndetse tuje no muri Qatar i Doha. Hari hateganyijwe kubera ibiganiro byahuzaga uruhande rwa AFC M23 ndetse na leta ya Congo iyobowe na Felix Tshisekedi. Bakunzi bacu, kugeza kuri ubu nyine AFC M23 yamaze gutangaza ko itazitabira ibiganiro byari bigiye kubera Doha muri Qatar, ndetse bamaze no gutangaza impamvu yatumye batazitabira ibi biganiro. M23 ikomeje kugaragaza zimwe mu mbogamizi zatumye badashobora kwitabira ibi biganiro byagombaga kubahuriza na leta ya Congo muri Qatar, dore ko mu nama y'ubushize, mu biganiro byabaye ubushize, basinye amasezerano yo guhagarika imirwano ndetse basinyana n'amasezerano yo guhererekanya imbohe. Ku ruhande rwa M23 na AFC batangaza ko bamaze kurekura imfungwa zose za leta ya Congo ndetse n'iz'abarundi zari zifungiwe hariya mu mujyi wa Goma na Bukavu. Aba rero bakaba barabashije gusubizwa mu bihugu byabo. Mu minsi ishize, imfungwa z'igihugu cy'u Burundi, z'abasirikare b'u Burundi, birumvikana zafatiwe ku rugamba muri Nord Kivu, zoherejwe mu gihugu cy'u Burundi. Ayo masezerano rero akaba yaravugaga ko leta ya Congo nayo igomba guhita itangira kurekura zimwe mu mfungwa za M23 zifungiwe mu mujyi wa Kinshasa ndetse no mu yandi maprizo yahariye mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Kugeza kuri ubu nyine M23 nubwo ivuga ko yamaze kurekura imfungwa zose za Congo yari ifunze n'iz'u Burundi ndetse n'abacancuro bari barafatiwe mu mujyi wa Goma no mu nkengero zawo, aba rero bose bamaze kurekurwa, M23 yakomeje kugira icyizere ko nabo imfungwa zabo zizarekurwa, dore ko hari abantu benshi bafungiwe muri Kinshasa, by'umwihariko muri prison ya Makala, ndetse no mu yandi maprizo akomeye kandi mabi cyane hariya mu mujyi wa Kinshasa, aho abenshi bagiye bafatwa bafungwa, bagiye bahorwa ko bashobora kuba bakorana na M23. Ibi ngibi byabaye cyane kuba Nyamurenge n'Abatutsi bari bari muri Nord Kivu no mu mujyi wa Bukavu no muri Sud Kivu, dore ko bahohotewe cyane, by'umwihariko muri Bukavu abantu bagiye bafatwa by'amaherere bagahita bajanwa gufungirwa i Kinshasa ngo bashinzwe kuba baba bakorana na M23. Bakunzi bacu, reka tubabwire ko hari abafatiwe mu maofisi yabo, yewe bari n'abakozi ba leta, hari n'abafatiwe mu mihanda bagenda, hari abafashwe bavuye ku nsengero, hari abana bafashwe bari mu mamodoka bagiye mu masafari yabo. Aba bose rero bajanwe mu mujyi wa Kinshasa bafungwa bazira ko baba bakorana na M23. Nubwo leta ya Congo yabafunze, ariko nta manza bigeze baciribwa. Kugeza kuri ubu nyine nta numwe ukatiwe ngo amenye ngo afunzwe igihe runaka. Reka aba bantu barafunzwe gusa bashirwa mu maprizo bashinjwa icyaha cyo kuba bakorana na M23. M23 yakomeje gusaba leta ya Congo ko yafungura imfungwa zayo ifunze, dore ko yo ibyo yasabwaga idoha muri Qatar yamaze kubyubahiriza, ibasha kurekura zimwe mu mfungwa yari isigaranye, dore ko n'ubundi gahunda yo gufungura imfungwa yari yarayitangiye mbere hose. Tubibutse ko abacancuro bari barafatiwe mu mujyi wa Goma barekuwe, ingabo za SADC zari zarazingiwe cyangwa se zaragotewe mu mujyi wa Goma zibasha kwihisha mu bigo bya MONUSCO, zararekuwe zisubira mu bihugu byabo. Kugeza kuri ubu nyine rero akaba nta mfungwa n'imwe yari yaturuka mu mujyi wa Kinshasa yerekeza mu bice bigenzurwa na M23. Indi mpamvu kandi ku ruhande rwa AFC M23 bagaragaje yatumye batitabira ibiganiro n'amasezerano yo guhagarika imirwano. Mu biganiro byabereye Doha muri Qatar, impande zombi zari zumvikanye ko bagiye guhagarika imirwano. Ku ruhande rwa FARDC ntabwo bigeze babikora. Ku ruhande rwa leta ya Congo birumvikana ko kubahiriza ibiganiro bibagora cyane, kubahiriza amasezerano bibagora cyane. Muri Sud Kivu, ahangaha muri Haut Plateau, muri Minembwe, ibitero bya Mai Mai, ibitero bya Wazalendo na FARDC byarakomeje. Mu by'ukuri
nubwo hari harasinwe amasezerano yo guhagarika imirwano, ariko ibitero bikomeye cyane muri Minembwe muri iki cyumweru byongeye kugaragara cyane mu bice bitandukanye bya hariya mu Minembwe, aho twavuga mu Rugezi, aho twavuga mu nkengero za Minembwe ndetse no mu Mikenke. Aha hose rero hakaba harakomeje kugenda hagabwa ibitero n'uruhande rwa leta ya Kongo n'abambari bayo. Bakunzi bacu, ibingibi rero bikaba byarakaje abo muri M23, bakiba bibaza impamvu baba barasinye amasezerano yo guhagarika imirwano, ibo bagafunga imbunda, bagafunga imitutu y'imbunda zabo bakazibika, ariko ku ruhande rwa leta ya Kongo bakaba bakomeje kugaba ibitero. Bakunzi bacu, hari andi makuru yakomeje gucicikana muri no minsi, ubwo byavugwaga ko impande zombi zahagaritse imirwano. Hari amakuru yacicikanye yavugaga ko hari ingabo nyinshi zirimo guturuka mu gihugu cy'u Burundi zizamuka muri Haut Plateau. Izi ngabo rero bivugwa ko zanyuraga muri plaine ya Ruzizi, zikazamuka zerekeza za Gahororo, izindi bikavugwa ko zerekezaga muri territoire ya Fizi ahitwa kwa Mbogo. Ibi rero byose byakomeje kubabaza ab'uruhande rwa AFC M23, bakomeje kwibaza icyo leta ya Kongo yabigamije mu gihe baba barafashe gahunda yo guhagarika imirwano, yo ikabikomeje kongera imbunda, ikabikomeje kongera abasirikare by'umwihariko b'igihugu cy'u Burundi mu misozi miremire ihanamiye hariya muri Uvira. Bakunzi bacu, ibi bitero byagabwe muri Minembwe byababaje AFC cyane, dore ko Twirwaneho yakoze ibishoboka byose ibasha gusubizayo ibi bitero nubwo bitari byoroshye. Kandi tubareka tubabwire ko babateye babatunguye, mu gihe ku ruhande rwa AFC bari biteguye, bari bazi ko amasezerano ya Doha yavugaga ko bagomba guhagarika imirwano. Ku ruhande rwa leta ya Kongo rero na Wazalendo na Mayimayi bose na FDLR ntabwo bigeze babyubahiriza. Kugeza kuri ubu nyine rero abantu bakaba bakomeje kwibaza icyo aya masezerano y'Doha azatanga, cyangwa se ko yaba agiye kurangira. M23 yamaze gutangaza ko leta ya Kongo nikomeza kubagabaho ibitero bazahita batangiza intambara karundura. Nyuma yo kwifata mu gihe kirekire bakomeza kugerageza kureba ko inzira y'amahoro yagira icyo itanga, basobanuye ko bifuza ibiganiro, barwana ari uko ibiganiro byananiranye, barwanye ari uko igihugu cya Kongo cyakomeje kwinangira mu biganiro no mu masezerano bagiye basinyana mu bihe bitandukanye. Bakunzi bacu, reka tubabwire ko kugeza kuri ubu nyine ibi biganiro byagomba kubera muri Qatar mu mujyi wa Doha. Ibi biganiro rero byamaze guhagarara burundu. Nubwo ibi byose bibaye, amahanga akomeje kotsa igitutu AFC M23 ko hakorwa enquête ku bwicanyi bw'abaturage, bivuga ko bagera kuri 300 baheruka kwicwa n'uruhande rutaramenyekana. Uruhande rwa M23 rwamaze gutangaza ko ntaho ruhuriye n'ibi bikorwa by'ubwicanyi byakorewe abaturage, ndetse abandi bagafatwa ku ngufu, aho bivuga ko muri aba baturage bapfuye harimo n'abana bagera kuri 20. Uruhande rwa M23 rukomeje kubyitakana ndetse rukabishira kuri side ya leta ya Kongo, aho twamaze gushinja umuryango w'abibumbye ONU ko yaba yarakoranye, ko umuryango w'abibumbye ONU warakoranye na bamwe mu bagizi ba nabi bahariye muri Kongo, abazalendo, dore ko abazalendo buzuye kiriya gihugu. Rero bakayica abaturage kugira ngo babashe kwambika M23 icyasha ku ruhando mpuzamahanga. Ku munsi w'ejo twababwiye ko igihugu cy'Ububirigi gikomeje kwigaragaza n'ubundi muri wa mugambi wabo wo gushaka gusenya M23. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'Ububirigi yakomeje kugenda agaragarwaho n'amagambo atari meza, atarashimishije abo ku ruhande rwa AFC M23. Kugeza kuri ubu nyine rero M23 yatangaje ko igiye kubura imirwano mu gihe leta ya Kongo yabikomeje kubagabaho ibitero. Bivuze ko rero ibi mirwano niba yubuye, umujyi wa Uvira ugomba guhita ufatwa. Umujyi wa Uvira nuramuka ufashwe, byaba byiza cyane ku baturage b'abanyamurenge batuye muri Haut Plateau. Umujyi wa Uvira niwo bahuza n'indi mijyi ikomeye, niwo bahuza na Bujumbura, ukabahuza na Bukavu, ndetse no kubakeneye kuza mu gihugu cy'u Rwanda banyuze ku mupaka wa Kamanyura nabo bikaborohera cyane. Bivuze ko rero leta ya Kongo nikomeza kubagabaho ibitero,
AFC M23 igomba guhita ikora akazi kayo nkuko n'ubundi isanzwe ibigenza. Reka ngusabe wowe utarakanda subscribe kuri Mbera TV, biroroshye cyane gukanda subscribe kugira ngo amakuru yacu meza, amakuru yacu twatohoje azajya bagereraho igihe. Mukomeze mugire umunsi mwiza, turabifuriza guhaha.